Hasta la tibiyag! Ay, nagrigat ti umakar iti rumanya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Jack pa'y nayakar amin dagiti gamit ko iti sigod a room ko. Apay, kaano daya arugyan at tarimaanan da ito building tayo. Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga yakar tayon dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramiden da. Jack mo man. Sa bagay, mayaton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan, ti masang patak dito'y balay. Ang kagaya mo yung lab. Lablabidam. Agunget ka manin. Kasano? Pinanawan ka nga ag-cellphone. Masangputan ka lata nga ag-cellphone? San mo't lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone iti kusina. Ita, dito yung mutan salas ti pag-cellphoneak. Naglaing kan? Taagbuy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagado dita ti mabalin aser ka na trabaho? Di ko namkit di, sadot ka. Ay na, nagunget manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidaan dita. Inkalutunan tanay, mabisin ako. Hello, ma'am. Hello, matyan ka. Oh, nalpas mo ang lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madamaak pailaan nga agin-inaw. Siyak, nalpas kon tay lesson plan ko. Nilakay ko nga min tinagluto kan naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Alakit ano sam ata isumati kinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akayat ti asi-asi a trabaho. Aginaw ka nga rudan. Tasya, agbuya ak iti teleserye. Di mo liplipatan yung lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Rabi, Di na man kalbi-kalbitan. Tanabambanugak ang nagaramid iti lesson plan ko. apay aya, anak kaunget ka akanayo. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho mga men. Urayek nga ron, di trabaho ang managerial. Maturog ka man langan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da ito building tayo. Tanagado dagiti trabahador. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba me. Dayjay, agsimsimento alakay. Kaaruba yung gayam. Kita man langan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang. Kasta kumamat nilakay ko. Ibaon mo nga min, Manager nga ron ti kayat na. Mabalin ka di mat ang manager adagos. Ay na, napilian nila kay mo no kasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, ay tata. Ay, wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay, nasaya at manno kasta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat amay seret nila kay ko. Kaya't nayamat ti construction, Saan na nga ron akayat tanadagsen kano at trabaho? pudno anadagsen. Ngem tinapateg, ada trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am. Apay, di ka mabain ka ni bakat mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpaw. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado di ano kayat mo? Di dakman pilitin na lang. Day,
Degree holder at pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko a kurso. Ay, tumakder ka kit didita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan. Nakalablabagan dagita matam. Gapo iti kasi cellphone mo. Nasaya at man, ta naglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agungunget baka. Nakaskas na nga ro daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang Oh, bilib kan ganyak, lab. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Kat, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok ah, kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya alakay, agtrabaho pa ilaang. Katuan tasaan gayam asadot akasken ka? Siyak man tinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka nagbigsa, awan trabaho na? Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak, dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka lat taditan nga agsil-cellphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagito'y babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam matrabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti day ta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min, nanang. Ta dumakdakkel mo't dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo, na niya ti aramida kankwana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayo nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Agyaman ak iti day ta asing-asing mo, nanang. Sige, tainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, wun gayam, nanang. Agyaman ak iti panaglinis mo dito'y balay din na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, apay nga. Sa anak mo ta na makakonek iti internet. Connection not available kung naman tayo. Ay. Apay nga tan. Anyak napasama kan. Lab. Apay aya. Sino katamsamot ti password na ita internet tayo? Apay kumasok katak. Jak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan. Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay. Oh, kastalaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kadagiti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada. Unay matay. Apay di mo binayadan di kuryente. Nagsip nga di panganan. Saan la dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Jak naruam di gas ti silaw. Ay anusam
awan mo't intad mo apagbayad iti kuryente. Ay, unay mutan. Pudno mo't Nasiita naksan iti si abangos. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata. Adu kami ngamin ngagtrabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa'y ngagtrabaho. Ay, adu ati-atiwak dita, no pa nagtrabaho lang ti pagsasaritaan. Kat nila kay mo ngay, isarek mun tadda kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata, ngamsaan na akayat. Kahit anyalangin ti aramiden na iti inaldaw. Si kansalang matiagtrabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. An-anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpili nga min iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga adda ka. Inanang man. Umay ka ba't bisitaan? Ay, naumakan nga agsilsilpon iti balayaw. Kanyat masida dito balayaw na nang. Ay, ada na bati iti pinartik ang manok idi kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan nga rod makukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry, tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man na nang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. Umay ka maturugan rabi eh. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang diti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Wala, umay kamot na. Tamaturog tan. Di nakalbi-kalbitan ko nak ne. Busy ak. Ang yamat kasto yan. Awan lang rod amin nun. Hindi mo pa'y kayat yag pakalbitan. Apan manin nagtrabaho da taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagat tapno agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumre ka man mat iti trabaho data. Pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idi kalman. Ay katwan nulakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagbagkat. Manusak, basta ada trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Ada ipakita ka niya. Anya dayta. Excited ka matlaunay. Di ko nam katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino nga jay agpalpala? Ni matlakay ko dayta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isu ka diya talaga dayta? Ay kat isuot mo ajay eyeglasses mo tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, isu nga agpaiso. Addan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kang. Agpay-payapay. Ay kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay nasweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ata addan trabaho na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Good morning! Ay na, apay nga itakalaing met. Anyat orasan. Shh! Di kalatan agtagtagari. Aguli makalatan. Tailibre kainton madamdama iti meriendam. Ay na, kasanunday ta Daisy. 1 week kan akanayon amaladaw. Habit mun sa daytan.
Naaldawanak nga ron anak kariing. Ay, ada ni boss? Damagang pay laeng. Amumat anapan nakiseminar. Uy, amom, ada ichismis ko kan ka. Anya man ang dayta? Ay na, amom ni Robert dita engineering. Wa? Apay? Ay, ada ka no number 2 na si ka. Ala! Isumat lagaya makanayon ko ang makita ang nakastambay jay mall. Kat ijay siguro ati meeting place da ijay number 2 na. Nalukumat anya. Ay, ang ne, kunak mano mangrugi kan nga agtrabaho. Ay, aguray ka mat taag-retouch sakpay. Ay, sana ka nakapag-make-up ijabalay. Ay na, dito'y kapaymat nga agsagaysay. Agtinag dagita agurot abuok mo dita siminto. Anya nga iti serbi jay janitor asuswelduan. Ay, manumanan a minutos dahil ta panag-retouch mo. Katni, ay, nagado ti ipaspasambot ni manager a paperworks. Agtrabaho kalat taditan. Ay, padasak man day ti kagat-gatang ko a blush on. Ay, agkape-kapay man, Alma. Itay kapay ang nakasango dita computer baw. Ay, jak pa'y masango mang pilong. Busy ang pa'y. Apay asika. Busy ka launay. Dagiti ka kaduwag. Pag nada apag na. Kita ang ni Daisy o. Ay, jak pa'y masango ida atalyawon mang pilong. Itay ko pa akit kita at tigaraw ni Daisy. Naladaw lang arudan asimangpet. Jay pa'y lag make-up ti inununa na nga inaramid. Kat, naarjud gayam. Ay, timakderdan ka ni Julie. Papananda nga ta. Mapanda siguro ag merienda ijay kantin. Ay, awam pa'y naaramidan na. Ag merienda manay. Ay, agasam day ta asuswilduan ti gobyerno gay. Ay na, Daisy. Thank you. Dito in libre manan akan yak a merienda. Oh, kayat mo kadipay. Ang order kalata. Ay na, bongga. Ado ti kwartam, Siyempre. Kastala ti biyag agsusweldong ak nga rod. Maawanan ka di mo't iti kwarta da iti best friend mo. Ay, kaya't ko pa talaga ti merienda. Ay, bay amon day ta diet aday ta. Intun bigatak tong ag-diet. O sige, agorder kalata. Apay ngay akas la dudwa tamat dito'y kantin ag merienda. Ayan nga nagiti daduma. Aday jay dagiti daduma o. Kasla di mo matamo. Anya itaaya. Ha? Ay, un gayam. Mabayag pa iti sweldo. Kinunampay. Awan pa'y kwartada. Agtip-tipid pa'y lang dagiti empleyado ita. Katsika adon niya. Adulat ta ti datong na. Oh, denggam da ito istoryakan ka. Sige. Agistorya ka laeng. Talukatak da ito'y cornic abalon mo. Kayat mo, taisukata? Awan matsuka dito'y office. Ay, adabalon ko asuka. Ay na, kompleto ka talaga. Siyempre. Suka da ito'y anaggapo ija Ilocos. Why, mayat Bagay na dito'y cornic abalon mo Wana, mayat at talaga nga isuka da ita kornik. Bagay na talaga. Agoy ka. Ni Alma da ito masidag. Anya nga tamanan ti umay na ibaga, Alma, apay. Umay ko lang itid da ito'y nalpas ko ang papeles. Idisum dita, tasyak ti mangtad ka ni boss inton sumangpat. Oh, atoy. Alma, aramidam pa'y dagiti daduma. Tani, busy kami ka ni Daisy. Tila ibagbagamat si ka, Julie. Kat talaga busy ta,
O sige, ikan ijay table mo, ta ituloy mo ti trabahom. O sige. Hala ka. Apay akasta ka ni Alma. Kaya't anya ngay nga rod. Naskan lang agtrabaho tasayang ti sweldo na. Naggagat nga empleyado anya. Tay kunada ang mapagwadan. Ang mga adamot afteran na a promotion. Siyak ti right hand ti manager, Daisy. Saan may promote dayta, babae? Ibagakan ka. Amo, no asino ti deserve ang mai-promote? Sino ngay mo? Sika! Sika! Daisy, ti rumbang ang mai-promote. O sige, kornik pa more. Saan ka madanagan? Tainton maipromota, gumatangak iti ado a kornik mo. Of course! Ay, awagan kanto iti Ma'am Daisy. Numapasamak dayta, agturta. Siyak ti makaamoy ti gastos. Ay, bongga ka talaga, Daisy. O sige, ituloy mo di istoryam. Chismis pa more! Ipanag-aawid manan, Ma'am Alma. Wen nga rod, Mang Pilong. Iawid kong dagito daduma a paperworks ko. Tadyak pa'y mo't nalpas. Mas daawak man. Nagaduti aramidam. Idinto dagiti katrabahwam. Agtugtugaw dalaang. Bay amon no iso ti kayat da, Mang Pilong. Ay, nagmalmalaw man nagchismis da Julie kan Daisy. Katidakas na. Nagsapa manan ang nagawid ni Daisy. Nagawid manan? Ay, Kunak no na panla ang EJCR. nasapa asinukon nila kay na. Nakita anag na ditalikod ni Daisy. Anya a klase nga empleyado dayta. Ay, nagladaw lang arudan asumrek. Nagsapa pa'y nga agawin. Ay unay kakit din ayat at di naksardengan nga awag-awagan. Ada nga rod sale abang ije mall ita. Day tala sale ti pagalistuam. Di mo pang panunutan nga dami trabaho. Aguray ka man, lakay. Oh. Ay, isardang mo man tulugan. Isardang mo na. Anya man ang tinakitam. Ada nakita ka discount ije paglakwan iti alahas. Ay, bumaba ang tamapan ko kitaan. Ay. Di mo kunaan agumatang ka manan. Kaya't ko nga rod ti singsing. Ay sus, nagadon na singsing mo. Imbag lang nga damot i-flex ko ay ije Facebook. May bagay kanyak. Tamom lakay, panagriknak, dandani akon mai-promote. Di ka lang mabain anang ibaga iti promote. Sika, mai-promote? Mai-promote aklang, makitam. Ay, awan nga bilib mo kanyak kay. Nay, kas kamo la estudyantay. Ipuyatam pa'y dagita inyawid mo apapapel. Nanang, saan abasta papapel dagitoy? Napatig dagitoy apapeles. Anya nga iti maganab mo iti da itangar aramidam. Kaya't ula ang amaaramid ti trabaho, nanang. Kastamot nga tati aramidam dagiti daduma, anak ka. Bay anyon dagijay daduma akakadwak, nanang. Nabayagan dagijay. Uray saan da ngagtrabaho, okay lang. Ay, si kansalang matikasta nga empleyado. Ay, makaturo nga kaon. Umuna ka maturog ang nanakaw. Mang Pilo, darasamot at agwalis. Tani, adapay aramidat. Ay, excuse me nga Roda. Tumakder ka pa'y B8. Ma'am, kunamot awan pa respeto mat. Ay, masapul nga awagan ka iti, ma'am. Ay katuan apay ni Alma. Awagan mat iti ma'am. Wun ta-deserve na. Apay, siyak, saan ko deserve ti kasjay? Kaya't mo samat nga ipadimot ka. Janitor ka lang nga agpaiso.
Agalas 12 bakit? Maturog ka na. Jack pa'y nalpas na ito'y drama, abuy-buyaag. Maladaw kanto manen amariing inton bigat. Sapay nagrigat ka ariringan. Empleyado pa'y tikasta. Ay, dinak man disturbuan. Ah. Kas makita mo't, madamang agsangsangit ak. Ah, Ay, kaasimot jay bida, iti pinamayan jay kontrabida. Ay. Sige, maturog kalatan no kayat mo, lakay. Kasangsangtot mo laeng. Wen nga ruwed. Jack na nga iti breakfast. Iso dito ya kon office nga agkape. Ay, ayun gayam. Si Mang Putan ni manager. Si Mang Putan? Agpapasubmit iti report. Ja report mo ngay. Kitaam nga agkap-kape akpailaang. Sige Subyan kan to intun madamdama. Mapanak pa iji ayan ni Alma. Ay, mabitlaang. Wa? Nakitam ka di dyan inflex ko asing-sing. Kat no nag-like kak. Di kan samot nag-comment. Ag-comment tak intun madamdama. Lipasak pa ito ipapaaramid ni manager. Oh, adto'y dagiti report ko. Kompleto. Na ito'y may sa folder. Adda amin ditan. Bongga. Nalpas mo amin dagito Good. Impuy-puyatak mo't Sigurado ang maragsakan ni manager. O sige tamapan kung itid daytoy kan ni manager. Ma'am Alma, ada may palpalapayag kanyak. Nga dansa ka nung may promote itaatawain. Ay kat mayat ano kas tamang pilo. Ay, no siyak di masuraut. Sikati kayat ko ang mai-promote. Ay na, adayo ang mapasamak kanyak day tamang pilo. Ay, alangan mo't aday dya adi si ti mai-promote. Kat no nagsadaut. Nabayag nga minun. Iso ano adaman maipromote, iso day tamang pilo. Ay, ad-adan nga agpalastog ano mai-promote. Basta siya, aramidaklat ati trabaho. Ay, kwa balasang kaw. Adanang nagkukatapagsasaaw ako nana. No kayat mo ti maitalaw, aggagat ka. Kain aramidam ti trabahom asipupusaw. Ha? Tawan ti maganap ti ambisyon, no puro maritis dar aramidan. Kasla nangagkumot daytan mang pilo. Kastala ti biyag Ma'am Alma. Aramidam iti husto ti trabahom. Sige, Ma'am Alma. Effort pa maur. True, mang pilo. Ay, una yun. Di nakmanon sungbatan da dyan lalaki. hello! Ay no, itay palang awagan ka. Busy ak nga rod. Tadamat trabaho ka akaskan ka. Umay naksukunan, tama pa nakag-shopping. Ay, oras ti trabaho. Shopping ti pampanunutan. Umay kawan no saan. Apay, di ka mabain kada kita kakadwam dita, akas tater aramidan? Pagbainak ko ma, kat gayam ko ti right hand ni manager. Ni Julie, no am-amom. BFF ko day jay, kunam siya. Congrats! Ha? Anya, congrats! Ay na, promoted kan. Awagan da kan iti ma'am. Ay, kunakun kait. Mai-promote ka talaga, Ma'am Alma. Ay, di pa'y marikrik na kaun da ito ang mapasamak kan ka. Ay na, agyaman akunay. Ma'am, ururayin na ka ni manager di office na. Aywan, agsarita kami. Si Kamot, ipampanakal ko asi ka ti right hand ni manager. Apay ngay, aday dyan nga Alma tinay-promote? Ay, pasensya kan, Daisy. Saan mo't asyak tinagdesisyon iti day taabanag? Sapay 24 kg bracelet a ginatang kukumaaparakan ka. Ay, sayang mat. Bagay mo kumapay day jay. Ay,
24K ko naman. Katitid mo latakan niya kun Oray saan ka na i-promote. Mabalin ka di matikasta. Ay, gayam. Speaking of ited, ada ited ko kan ka. Ha? Anya dayta? Memo. Dahito yung Memo. Ay, apay ngay dayta. Ay, dinakman angawon itikasta si ka, Julie. Memo, ajay ka na yun apan nakaladaw mo. Ken, masapa ka nga agawid, amagmagnakapay ka no ijay likod. Amuklatan. Adda talaga timang daddadaal kanyak. Adda umapapal kanyak at aga ditoy. Ay, basam nga minday ta memo aparaken ka. Basaak man. Ay, unay matanda ito yung aldaw. Nagapa kami lang arudan kanila kay ko. Makaawatak pa iti memo. Ay, inayon dan sapay dita jay kanayon apanpanangan mo iti cornic. Uray dayjay. Unay matan. Kat no medyo atidog da ito memo. Pati pa nag-make-up kan pa nagsagsagay-say ko. Ay, gayam. Ingka i-congratulate ni Ma'am Alma. Ta isukat nga ron tina i-promote. Ay, hindi mo liplipatan nga awagan iti ma'am. Ta iso ti ma'am mo itan. Ken, laglagi pam ti pagsasaw ako nana. No kayat mo ti maital agagat ka. Ken, aramidam ti trabahom asipupuso. Wen, Julie. Ikarigatak ti agbaliw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, nasaya at man sir, ta nakaumay ka dito yung purok me. Diya kaya't nga ilista tinagan mo si Kaloyda. Ah. Kit-kitaam nakalipstikak, awagan na kit din iti sir. Ay, ay pasensya kan Ay, ma'am gayam itan tinaskan ayawag ko kan ka. Ay na, imbag man ta mailistamot lang ang tinagan ko, ma'am. Wana, ikatun mi nga minen, dagiti nagnagan, dagiti natulunganen, da ito programa. Ay, rumbang ada kami matan ti may sukat. Tani, mayat matan ti kabibiyag dagiti imo na anatulungan. Kas kumakan ni kumarik, amin Ay wan, awanan tinagan ni Mini. Inikat dan iti head office. Kat, kaano kami ngay makaawat iti tulong, madam? Ay, urayin nyo tay validate da pa, da ito'y alistaan. Ay, sapay la kuma, tama isambot aging ga iti enrollment. Tap nga da maigatang mi iti gamit dagiti anak mi ama pa nag-eskwela. Apay nga nga awan matlaangan di agilislis na. Kunada nga umay ita. Ay na, agtal na kamanmat. Agsubli-subli ka di tatawa. Anya ayat ipadpadaanam. Diyay nga rod agilislis na itinagan. Kastoy nga agkulot-kulot man entay buok ko. Pagpariband mo manantay kwarta nga itadakan ka, Ay na, kasta ti uso itan. amudan day ta akalukwan nga aramiden yu mini. Isuasan ka namang namnama. Ay, agtal na ka man dita. Diya mo lang mo ura yun. Ay, mapan kumandamagan dita kantina. Amangan no dita ti dimagasan na. Taado ti tattao dita. Ante, nasiputam ka di alimabas jay agilis-lista iti tupis. Day, kano kagapgapo na laang dito'y kantina? Kaya't masawan. Imayan nagilista. Katuhan, nagado ita dagiti babae ngayon lista na dito'y. Naurnong da dito'y. Na, apay ngay adidak man la pinakaamuan. Ni ka di Rona? Ni Ronald, da itay ngay bakla. Anya? Sino katanan tinagan na?
di nagbalin nga empleyadaw, pinagbalin na moten arona tinagan na Aronald. Ay, sana mabalin asaan ang mailista tinagan ko. Agriri ha? Nabayag sa moten na nagbalin ka a beneficiary ti 2 pesos. Katuan matante. Alangan asa anak ang mailista itatawan. Kat naggraduar samot di anak mo iti high school. Ay nauray pa'y, narigat latta ti panagbiag mi. Iso anasken ang mailista latta tinagan ko. Ha? Agriri ako naktumang. Ay, kulot-kulot at talagang day tubo ko. Nagrigatan asagay sayon. Ay, ay na, kaslao mo kang tibilit na itabuok mo, bagay. Apay, sa dino ti papanam, tagsagay-say ka manin? Mapanak di tabalay da Ronald. Mapan ko kasarita. Ha? Apay adi na inlista tinagan ko. Ay, di ka lang mabain. Ipilit mo nga road no saan ang mabalin ang mailista tinagan mo. Apay katasanan. Kita manday tu balay tayo. Marakrak-raklat na. Awan pa'y maigatang iti maisangan. Kasano? Dagi tinaaw-awat mo akwarta ide, inusar mo laang a pinagpapapintas mo. Tila ginatgatang mo a pagpapudaw. Agtal na kano di mo kayat nga ibarsak ko kan kaday tu igam ko asagay-say. Tidakas na, saan ka matlat tapi mo daw? Di ka pa'y lagtal na. Oops! Uy! Imbaglakid din tanalisyak jay sagay-say nga imbarsak mo. Ay, nalaingak ngagli sa itan, bakit? Ronald! Apo! Ronald! Bigbigat! Sino kaya? Siya daytoy, Ronald. Si Kamit Gaya, Mini. Umay ko damagan nung apay asaan matan ana ilista tinagan ko ijay 2 piece. Ha? Umay ko ipalista tinagan ko. At the ballpen ngayon tugot ko dito. Adto yo, ilista mo tinagan ko. Uray jay ud-udin ti pangilistaam. Kung nga Mini. Amukon, kayat mo ti pamanaknak amarigrigat latta ti biyag mi. Nakasave dito'y cellphone ko ti picture jay balay mi amarmar ba? Atoy, kita mo jay diding na. Naan-ana yun, basit laang nga angin, malakaban day ta diding ti balay mi. Ngayon, nakita ko Mini. Ang amnaskin nga minan, apabaruan ti listaan. Isuada kayo natulungan ni din. May katin tinagan nyo. Anya! Saan mo't mabalin data ha? Unfair data nga aramidin nyo. Nagriga lang tamot ti panagbiag may. Saan nagbalew manipod ide aging gaita? Kayat mo pa iti pamanik na? Kita daytoy. Daytoy gayadan, daytoy blouse ko matastas-tasan. At dapay abot na. Jak makagatang iti baro a blouse ko. Tawang kwarta may. Ay na, nagrigat ti panagbiag may. Iso sige mo tan, ilista mo tinagan ko. Please. Oy, Minay, nagkapuam. Ay na, jak naabutan ni Ronald antay. Intarayan na kong. Ni Rona? Ay, wag, nagtartaray alimabas dito'y kantinak. Kaslada kabuteng na nga itartarayan na. Intarayan na. Nagluko da yataw. Tapay ngay mo. Dinanon ko pa ijay balayda. Nagpakpakaasi ang ano mabalin, ilista na tinagan ko. Saan nalata kayat? Damag ko, amay sa ni Kumarim Loyda nga inlista na. Impulong naksiguro da di babae. Iso nga inikat dan tinagan ko. Kasta nga tati napasama. Wan, dinadahal na. Hindi pa ilang kat amo ko nadakkel ti apal na kanyak da jaloy da. Bakay, uray no nagsublin akulot day tabuok mo, sagay-say mata. Tapno sanda nga ibagang agmauyong kan. Nakasilsilang idi nga street day ti buko. Ay, saan mo alagi pan tinapalabas? Jak paikit din makagatang iti shampoo. Ay, nagrigat mat ngamin nga agpaiso ti biyag.
Agurot pa ikit din tibuok ko kapoy ti stress. Paka-stress am tumat ngamin amin. Awan pa'y bagas, awan si Dan, ay awan ultimo asin. Kasanungatan ti kabibiyag tayo. Ay na, puro mat problema ti bagbagam. Ay, panawan ka man langan. Mini. Ni kumari mat aloy da day ta lumabas. At Daniloy na, ay aguray ka man. Ne. Anya man ang ti aramidam. Kumprontarak man ti salbag a babae. Oy, Loida! Nay, lumabasak pa dito yung balayo kumare. Kumakumari ka dita. Plastic! Nay, apay ngay makaungungat ka. Talaga makaungutakan ka. Na. Diritsaan ka na. Ibaga kon ita, ajak kayat jay inaramid mo. Ha? Anya ngay naramid ko? Ha? Agdamag ka pa'y lang? Dinadaal na ni Ronald anya. Anya tinis istoryam kan kwa na, ta inikat na tinagan ko itilistaan ti tupes. Awan mo tinis istorya. Dinadaal na, tapno maisukat tinagan mo. Na. Ay. Di itudo-tudo akas tami. Apay, tikunam. Si kalaang ti amuna, tumangsek. Kastagaya ma. Ay! Kalbong kayo da. Ay, anay ko. Ay, karamutan kamot. Ay! Anayan na! Pagdarab na tanagpuskul arupa. Ay! Anay ko! Kita man to'y inaramid kanyak ni Mini. Uy, kinusukuso na mitapirmi day tabuok mo. Nagibalisak lang mata. Kinaramutak iti kastaunay, jerupa na. Naglaban kayo talaga? Ay, pasensya ko ma. Tagayim kami. Hanggang pirmi mati pa nang itudo-tudo na kanya. Apay aya, anya tinagapaan nyo. Nasakit tinakam na, anaikat tinagan na itilistaan ti tupis. Siya kano tinangdadaal kan kwa na. Iso asaanan anairaman tinagan na, Huh? ma'am. Unay mo day aminin? Ay, nas ko nakasarita, ma'am. Tapno di nakpabasulan. Ay talaga kasaritak day ataon. Nabaldag tamanan. Paray. Huwag nga ron pare. Jack samanan makawid Dito'y tan lamisan na matulog imbagkan ka Taas idaglaang di balayo pare. Dito lang pare. Kasano nga aginom tamanan inton bigat Tawan man lat mararamid. Panagkunakit mo din da ito ya panag-set ko pare. Ha? Di nakman angawan ni kasta pare. Anya maudin nga ibagbagamag. Sumura ka kami na niti trabaho. Sa dino nga iti pagtrabahoam? Construction. Nagaramid kami kano iti rangtay. Abay, siga. Saan mo lata kaya ti agtrabaho? Makapasadot mat ngamin ti agtrabaho pare. Abay, saan nakapilitan ni bakit mo agtrabaho pare? Saan mat pare? Ni ngamin bakit ka ano dyan ka nagtrabaho? Panawan na ka no? Ay, sos. Narigat ti kasta pare. Isang nagtrabaho aklangan, tapno didak papanawan. Ay ka, mauding arudan ada ito asyata pare. Apay day tarupang bakit? Ay, urayak lang na murmurayan man. Di mon amo ti mapaspasamak dito'y a pamilya, tanagmalmalem ka manen anak iinom. Ay, apay day tarupang, kunak. Naglaban kami kin ni Loida. Anya? Ay, awan lat di ka aramiden. Kasano no idarum na ka? Idarom naklang tagdin narum kami. Isulang ayaw ti amuna tagdarom. Kuso-kuso lang arudan day takulot abuok mo, limtagpay day tarupam. Nagpangit kan bakit?
Ay, si kaman pa'y timapan umutang iti bagas di ta kantina. Mabainak arumwar iti kastoy alanga. Apaya saan arumrumwar ni Minay? Kuang aminan tay. Agsakit ka now. Agsakit nga. Kano istoryada, nagpinungot da kano kandiluy da. Oh, mabain arumwar. Talimtag jero pa na. Nakaung-ungat mo't ngamin ni bakit mo. Sugod. Anya nga ita. Ay, huwan nga rod. Ay, dakal a problema da ito nga inaramid na. Kuna ni Ronald nakasarita na kano ni Minay. Ay, daytan. Kaswan da nga tan ni bagat kaw. Kat maibalod nga tan. Apay, kaswan na kon. Ibalod na kon. Kita ang manmatoy inaramid ni Loida di tiropak. Aging gaita, limtag pay lang to'y ropak. Imayag, tao may kakasarita, tap numalawlawagan ka. Tapay, awan mat nasipmat kanya ka. Amom, no apeng inikat na kay tilistaan. Gapo, taman ang natawan na natulungan da ka ti gobyerno. Uray pay, nagrigat latamit tibiyag mi. Oh, makita mo. Katsi ka man, ano nang usaram nga miniti kwarta na ited ken ka? Masapol pay aya nga istorya at dagiti ginatgatang ko agamit dito'y balay may. Kita pagtrabaho mga minilakay mo tapno adda pagbiagyo. Ibagbagak mo't detakon ko na. Tulungan nyo ti bagbagyo. Sana kasta, agaputan na ikat kayon itilistan ti tupis, kit gumura kayon. Saan mo't unay? Amo matipatakaran sana yan. Nung naggraduaran ti anak mo iti high school, kat may katmatin tinagan mo iti listaan. Ken may sa, adali nabsing mo apatakaran. Ha? Saan mo ngay naramat iti husto ti kwarta na awat mo, iti pakausaran na kuma. Nangag mo ka diti pagsasawa ko na. Saan ko mangagsakit tinakam mo iti pada matao, no sana maipaay iti kayat mo. Agsalukag kayo met Oh, bakit? Anya ti imbagangay kan ka ni Ronald. Idarum da ka kade. Ipabalod da ka kade. Napanam, itakala ang arimwar tanakapanawan ni Ronald. Napanak lang dita. Takrut ka talaga. Anya takrot manan nga ibagbagam? Agpatinggan day ta akinatakrut mo. Agbiro ka nga minan iti trabaho. Nawata? Anya? Day ta tiimbaga ni Ronald. Agbiro kan iti trabaho. Saan aday talatan mang namnaman no anya ti itad ti gobyerno. Agtrabaho kan. Unay matan. Nagado ti babayadan. Kan awanan makantayo. Isong agtrabaho ka. Makita mo, ti pagtrabaho pare. Karugrugi mi pailangar aramidan dito arang tay. Kasapulan nyo ka di pa ti kanayunan at trabahador, paray. Uwain, pagpabirok nga rod ni boss. Apay, Kaya't kumati agtrabaho dito eh. sigurado ka. Ay kat intan kasarita ni boss tamang rugi ka ninton bigat. Sige man nga rod. Apay, anya tinaknakan mo pare, tana panunot mo ti agtrabaho. Pangpamilya pare. Kasta pare. Kasta latibiyag. Naskang agsalukag tayo, tapno agbiag tayo. Wala, umay ka. Inta kasarita ni boss. Titan gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao, no saan ama ipaay ti kayat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Ay, nasaya at magkakabagyan. Kaimay kayo amin dito'y clan reunion tayo. Ay, itatayo madlangan nga agkikita. Adda maninday ti bakit analaing asumaw. Di ka man agsaoy ti kasta. Ay, ang mga numangag na ka. Pudno man. Donasyon ko, jay may sabuo, alitson.
Mayat ano gusto? O, nangag mo manong, mangruging agpalasto. I-announce na pa'y talaga. Ay, Robert, kaanakan. Apa yan tay? Ay, saan samot ana ipark ni uncle mo ahusto jay logan. Ay, mabalin ka day, amapan mo ipark ana imbag. Ay katuan tay. Day talaga yam. Oh, adtoy titulbag. Para mag-atalaga. Nagatigdog matan ti pila di ti pangalaan iti makan. Nay, si kamagayam day taadda di talikudak insan be. Wen manang ani. Sa anak ang mabalin ang makipila iti mabayag. Imbatik lang dagiti anak ko iti likod. Anya, anak ko kunam. Apay, mano ti anak maun? Talon Na, duwala ang atawon asaan taan nagkikita. Talon ti anak maun. May sa idin ti anak ko Idi na udi anak kita tama nang. Kita ang manlangan niya. Si Kangay manang anay. Kumusta kan? Ata ka din asawam? Wano ata ka din lakay mao? Awan pa. Di mo kunan single ka pay lang aging gayta. Wen, single akpay. Kat kaano nga makiasawa ka? Manang, siyak man lang ti umuna. Amangan nga minog sangsangitan dagiti anak ko. Ayun sige. Dito'y kayan po. Agsukan na. Sapay ko ma. Kaintun sumaruno aklan reunion tayo. At dantumat ng asawam. Anay! Ante? Ay, agtugawak man di ti abay mo. Ay, katuwa na, ante. Sika lang amin ti awan partner na kahit. Ulitin lang mananday to abak. Ay, wah! Kurang ti asin day to iga doon yan, ante. Ay, jakpay naramanan. Taday to lechon nga indunit ko ti kayat ka. Apay, saan ka nangala? Nangato ti kolesterol na day, tante. Jak kayat ti lumumog. Agpasiksi ka pa lang. Ket awan sa mo tagar-aram kan ka. Una. Sino nga tayo tinagluto dito igado? Awan sa mo Ricardo na. San anaimas? Ay, anay. Kano ka makiasawa? Ay na, tila damdamagan nyo matante. Dito igado ti pagsarsaritahan ta. Ay, no makiasawa ka. Agi donatak iti may sa alit sound. Iso makiasawa kan. Na, anya ka mo tinante. Apay apilitan na nga. Day, apay, masayar kan samat. Kasano, igado dito ibagbaga. Ipilpilit mo day tapan na kiasawa. Ta? Makitamday ta, anay. Ay, bakit kan? Anya? Agdamda magaklangan ka. Makaungat kamutan. Isuarom ba nga makiasawa kan? Na, anya nga tati connection na itay. Mayat ti makireunion na. Rumbang lang at tinawon amadaan tayo iti reunion. Anya ngay matipanag ko na, mading ka. Jakto kayatin ti mapan. Si kanto lang. Apay ngay. Saan ka kadian naging joy? Kadno nagado amakan. At dapay dyan nagdakal alay tiyon nga indunit ni Auntie Vilma. Ay, dandanin tupay inapa day abakot. Apay ngay mat. Kasano, tila damdamagan na. Anya kumangay ti bibiyang na no agbakbakutak abalasang. Anyayat imbagbaganakan ka. Sign of aging. Kung kuna nakitin, ay adula amin. Kat pudnumat ngamin kita ma, kaguram tinatagari nga aglawlaw. May saka manong. Ay, mas kayat mo nga agyan dito'y baryaw. Win ata na ulimag dito'y. Kahit anyangay kumaita. Ne. San kan apabanglo day ta ibulbulsam. Kwa, mentol day to ipahid ko dito'y moging ko, no sumro ti migraine ko. Daytan ti sign of aging ako nada. Sige, pagtitinulungan dakong. Unay kayo mutan. Si kamot. Nakapilpili kan tumot nga main. Ani, busy ang unay.
Isika man lang ti mapaniji bangko. Ay, kato na. Awan sa bali ang maibaon ko dito yung office. Isika lang ngamin ti kabisado nan iji bangko. Awan problema. Agtaksi ako na. Apay nagtaksi ka. Itulod na ka ni Dong. Anya? Ay, nasingpot ni Dong. Ay, di mo man pirgin ti aldaw ko. Ay na, ingkan. Itay nakapay nga urayan ijerwar. Adan ijay service car. Good morning, ma'am. Ag-drive ka kit din. Day tadalan ti kitaam. Sana siya. At regalo ken ka, ma'am. Saan ko a birthday? Pabitlangan. Na, apingin sardeng mo day tulugan, Iyawat ko lang mat ken kada ito yung regalo, At dakit dito yung baksit. Mabitlang, mama. Nagadula kang arte mo ni aldawang. Para ken ka, mama ani. Ay na, saan ko a birthday ko na? Awatam ko malatanda ito yung red roses. Ken chocolates, ma'am. Ala, paandaro mo day tulugan, tamapantan. Saan ko apaandaran, no di mo awatan? Sa anak ton nga aglugan, no si kati driver. Di na ko makagura. No agayatak ken ka, ma'am. Busted ka manen for the 99th time. Saan ka kayak kunak manen? Kaping absent manen ni Ma'am Helen. Ay, kasla di mo amo. Ay, ada pagdaldalanan na dahi nga office meet tayo. Adda pagdaldalanan na? Ay na, hindi pa nga ibagbaga na nga idarom na nila kay na. Jack amuan, ano ti aramido na itan. Adda kasta nga issue da nga agasawa? Ay, katong babaero nila kay na. Manugal pay. Ay, unay matdaytan. Awan lang aro trabaho nan. Numabartek. Ay na, dangran na pa ni Helen. Ay, kaasi mat angarod. Flang adi. Kaasi talaga. Nakiasawan to mga iti gwapo. Anya nga ita. Permiti sakit ti ulo na. Ado ti mangibagbaga, agwapo ka no di asawa na. Tall, dark, and handsome. Iso asika, denggam da ito'y apagsasao. Awan ti sirbi ti kinagwapo, no di nakamot irespeto. Ganun. Uray man no, di ko nada pangit. Basta responsible, ken napodno, ken nadungo. May mayatikas jay. Ani, adda agur uray a bisita mi Salas. Bisita? Awan mo tinamnama ag abisita. Ninsan bet, adda kano ibagana. Salama kalagip mo daytan no adda kasapulan na. Ay naamuklatan no anya ti umay na ibaga. Kating kakasarita tapno maamuam no anya ti gagara na. Masikog ka manan? Ni manang mo. Anya ko mati nakakaskas daaw, kat adamot asawa. Wina, nung kaano lang idinaudi ang nagkita ta. Ako nam atalon ti anak mo. May kalimanday to'y. Ay unay kan. Kasano na pasamag day ta? Di mo nadlaw? Masikogak, idi nagkita ta, idi reunion. Ita, masikog kang manan. Kat gagangay, at ada asawa na. Kastala tibiyag ako na, manang. No ada asawa, syempre, agsikog ka, kasjay. Ay una yan. Anya ayat ti trabaho nila kay mo. Tanagpig sa ti pakinakam na aputot-aputot. Isungarod nga imayak. Taamok ang matulungan nila kay kung agbirok iti trabaho na. Taanya ko mati maitulong ko kankwana. Awan mo't amok apangisir ka. Ang mga noada mo, nga agkasapulan iti driver, tubero, karpintero, welder, kan electrician Kabang ilan na amin dagita? Nalaing nila kay ko, manang. Ado ti mo na trabaho? Uray saan agwapaw? Ta naanaws kan nasingpot. Ala, bayang. Agdamagak no adag kasapulan iti kakasta nga skills. Ay, gayam. Adamanin ka no reunion tayaw. Adamanan? May kaamanang.
Agdunit ka no ni Auntie Vilma iti litson. Ipasikat nan tumanen May sabuo alitson a baka ka no, ti dunit na. Kita ka no makapana. Apay, awan ka di pa'y mang-escort kan ka. Boyfriend, di kayat ko asawan. Awan pay. Di ta kinapintas mo, awan pa'y. Sige ka. Kantsawan na kan tumanen ni Auntie Vilma. Siyakmet ita, timapan ije bangko. Wana. Ay, akumyuta kun. Anya ngay nga rod, awan mo tunji driver. Anya ti kayat mo asawan. Ay, awanan ni Dong. Anya. Uy, lawlawagan man day ta pa nagsasaom. Anya nga awanan. Apay, di mo pa'y amo? Ti anya. Ay na, nag-resign na ni Dong. Nag-resign mo lagayam. Kunaklakit din no anya tinapasamak kan kuana. Ay, concern ka matgaya man niya. Sikan tumat na ngamin. Kanayon mo abasted din. Di naksurunod. Ay na, swirtin ko mano si Kati maasawa na. Katno, nagdakkel pa, di impaaramid na abalay na. Kat, anya kumaita. Uy, ado ti kwarta ni Dong anya. Amo na ti agurnong. Ken may isa, na anos. Mano natawan na nagtrabaho dito ikas driver. Adon ati naurnong na. Api ngamin ang nag-resign. Ay, concern siya. Damdamagak laang. Kunana, atapno ka no malipatan na ka. Ad-adda ka no ngamin ama in love no kanayon makita na ka. Bakla. Oh. Amom ka di ti contact number na. Amok apay ngamin adi mo inala idikan kwa na. Ay, aywan gayam. Adda i-recommenda ka mabaling nga alaan a driver no saanan akayat ni Dong. Ay sige man nga Rod. Jay kuma all around. Ay, Robert, agmay-may sakad samot ang makiriyon yun, ita. Saan, ante? Kadwak ni ading ko. Naudilaan. Ay, ingka man nga ron iparking jay lugan ko. Jack man amukan ni uncle mo. Tasaan nalata nga amo ti agi parking iti lugan. Ha? Ay, katuna, ante. Ay, nakitam gaya man dya indunit ko amay sa abuo alitsyon na baka. Ay, adamanan indunit mau, ante. Win anya nga road. Siyak lang mati ada kabailan na nga ag-donate iti litson. Ante. Si kagayam tibak ng kadatayong agkakabagyan. Nanay, asino nga'y day ta sumungad? Ha? Ay, ni aning ading ko, ante. Adamat ka holding hands na. Ay, asino nga'y day ta? Ay, kat. Jemat agbalin husband to be na. Kaslam amok day ta lalaki Ha? Iso day ta jagim matang itiin la ko mi adaga ija baryaw. Ay, nagswerte ni anay. Nanos ka nasingpot day ta lalaki. Ay, kastayan, ante. Angam, basbasit matngam ni anay. Ay, uray Ay, aguray ka, takablaawak man ida. Ay na, tapno ang mom, Robert. Baknang dayta, alalaki. Ay, agkasar kayon. Wan, agkasar kayon. Tapno agdunitak itilitsyon. Wan, ante, agkasar kaming kinidong. Ay, wan! Dong gayam ngagpaiso, tinagan na. Nalipatak meten. Agam-amo kayo, ante? Ginatang ko jay dagada. Ay na, anay. Katnubak nang daytoy napili mapakiasawaan. Kun, nasingput, ante. Ay, wan. Ay na, kastala tibiyag ako na. Ay, dimtang matlaang at tinapintas agasat mo, kaanakan. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na.
Awan ti serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!